ددوماهیا سێمەهاندە ناوەندا سەلام یا سڤیل باژارێ حەسەکێ خولەک پەروەردەیە لە داردەخە لەسەر مژارە سیکۆلۆجیا زارۆکاندا و بتایبەت زارۆکên کێم ئەندام و فێرکردنا زمانێ دەستایی bi beşdariya hêjmarek ji mamostê zarokan û kesên balkêşiyê didin sîkolojiya zarokan li gorî axaftina mamostê vê xulê Berzan Silêman. Di vê xulê de me gelek mijar guftûgo kirin meselê îtirabatê saykolojî û silûkî cem zaroka hinek halatê kêm endamî wek texelluf aqlî wek zarokê kerûlal wek ferdin neşat evana jî me di vê xulê de guftûgo kirin me şîrove kirin ana em zimanê lûgatil îşare çawa bi desta yê resen em perwerdê li ser vêya dikin ji ber ku eveya jî îro bûyî wek zimanekî cîhanî û ji meteba jî tê xwestin ku em fêrî vî zimanî bibin. Ronak Ehmed wek mamosta zarokan pêwistiya xwe diyar dike di fêrkirina zimanê destayî ya gotê fêrkirin di vê xulê de. Ev sê mehem em li vê deka de me gelek fêde jê kiriye گور خواندن آمد و کاری مده گلک فیدهی گزاروک نیتین به پیشی همه نخوشن من کن نخوشن معاقن ام جبو ام کاری من بار چاوا ام باخذن لغة الإشارة گلک او براسي فیدل مکر گلکی جانا گلک زاروک تین کر ولادن مرج بوم بوار بدو بستین و مرج بوم بده فهم کرن و بهلب زاروک کار بهتر بدونو بستین. و هەروەها di pênc salên buhirî de rewşa zarokên hesekê ya sîkolojî bêhterîn bi pêdiviya balkêşiyê ji hêla dezgehên sîkolojî û civakî Dara Ebdo Hesekê Ark.